Uwiteka narungisha mushiki wacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ni byiza guhora wishimye. Wishima bituma umuntu agira uburame. Ariko iyo utishimye haziramo ibirwara byinshi. Utishima k'umuntu haziramo kurwara igifu, hakaziramo n'ibindi. Wahera mu gitondo akageza ejo mu gitondo atishimye, ijuru umubiri wawe wahinduka. Uwakorera wese yagusuzuma, noneho akaziramo kuba wafatwa n'igifu. Ariko mu bibaho byose biriraho ngo duhore twishimye. Senyeri wari ivinyeti ni iki cyatandukanye n'uko udabwibana? Ati se byaba ari urupfu? Hapana. Ese ni inzara? Wapi? Hapana. Ahubwo duhore twishimye. Kuko uriho nindi uri hano azi ko azabaho. Ahubwo turiho tuzi ko tuzapfa. Ahubwo nupfa uzapfana. Ukifariki utafariki na nini? Nijyo banga dufite turusha abandi. Tukavuga ati rero twebwe turiho ariko dufite ibanga rimwe. Nubwo twapfa tutafariki, ariko tuzi ko amaso yacu azamureba, azamwitegereza, ntabwo ari yuzuye. Bene data nibyo byiringiro turusha abandi. Ubwo waduhaye ibyiringiro ntabwo ikibazo. N'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bene data bakuru, wandugu wapendwa, mwami we Farme, asante. Ijambo nicyo navuga. Nakosa cha kusema. Nari kumwe n'umuhungu wanjye Manuel. Kuna kijana wangu Emmanuel. Mu gitondo ngiye kureba Papias we tujye kuangalia Papias twende ku kanisa. Ngiye kurabona mu modoka umupagabanutse. Ya gari hewa na machiye kuri station kurabo. Station kuzidi utie hewa. Ngiye kubona nikenda kuona nimbivuga murabyumva. Umwera kuvuga buri mvugo murabyumva. Naona kabisa kuwa yakuyemo arburiri atisagera mwana warakoze data. Nati mani tadukoreye mu gitondo cya kare sana mapema. Ariko mana dushima Imana buhoro. Abana batoya bari mu mutu wachanga na niba mufite umuryango wakijijwe uzuramuru akwako uwe Uwiteka wakanyega hano mu rugo nyamaze gufata nisiza bana Israeli we asante sana. Ariko dadali abasore bacu n'abakobwa bacu baze kwisengera kuvuga ati sendera warakoze. Mbabwije ukuri, uzi gusanga urugo rudakijijwe utana nyumba yokolewe waza kubona ukabona umugabo n'umugore barafatanye wanashika ndani ya mashuri. Mwami wanjye nzakwitura iki koko? Tuzadushimira Uwiteka yaduhaye ibanga ryo kumumenya no gusobanukirwa iwe. Izina ry'Uwiteka rihabwe. Na hejuru yatatwa turi hano jana tulikuwa hapa kumva amagambo ati kuba kusikia maneno kukesha. Kuba maso, kukesha. Ukaba maso muri position yawe. Kukesha ndani unakuwa macho ndani ya msimamo wako. Ukaba maso mu muhamagaro ya mwito ulioitwa. Uza guhamagarwa ntabwo uhamagarwa na kabagema. Uhamagarwa ntabwo uhamagarwa na ati. Uhamagarwa ntabwo uhamagarwa na nyakurobe. Aho buri muntu wese afite umuhamagaro we. Wacha niwaambie ukweli. Ninde sizapfa kajana n'ubu. Ninatafanyike na reka babaze kubaguza. Acha niwaambie. Nimuva mu rugabaga. Nimuzapfa kajana n'ubu. Umuntu yapfuye. N'ubu afite umugore w'umukobwa. Aratangira bati. Nimunabare. Mukize. Bamukize iki? Bamukize iki? Reka baguze. Acha niwaambie ukweli. Buri muntu wese afite umuhamagaro. Kila mtu ana mwito wake. Niba warahamagawe ukaza muri iyo kristo uzanywa n'ikirya urasubira jamaa unarudia. Niba waraje uhamagawe n'umwana urasubirayo. Niba waraje uhamagawe n'umugabo wawe urasubirayo. Reka mbabwire ngo urugendo rurakomeje ariko umuntu wese afite kwiteye nawe uzajyana n'undi ahubwo umuntu afite uburyo ahamagawe. Aruhamagawe muri 8, aruhamagawe muri 94, aruhamagawe muri 74, ariko ubu
hanyuma yagize icyo gutwara abantu. Alisema njia mingi zinapeleka watu. Izina ry'Uwiteka rihabwa Jina Bwana Mungu lipewe sifa. Babwisha ukuri bene data bashiki bacu. Ndugu na dada zangu. Mube maso. Mkeshe. Mube maso. Muco wahawe atagira umugikwa. Usikuwe mtu akudanganya. Ahubwo mu muntu ku giti cye. Bali mtu binafsi. Babwisha ukuri. Nawaambia ukweli. Unumva. Ukifariki. Ikiri mu mfumbate. Cyakidifitiye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mu izina ry'umumacozi. Babwisha ukuri. Nawaambia ukweli. Babwisha ukuri. Yesu araje. Yesu yuaja. Reka duhaguruke. Acha tusimame. Tusome ibyanditswe. Tusome andiko. Igitabo cya Yesaya. Kitabu cha Yesaya. 21 umurongo wa 11 John Hute. Na dusome icyo gitabo. 21 umurongo wa 11 ageze kwa 12. John Hute adusomere. John harakisha. Yesaya 21 Yesaya 21:11 umurongo wa 11 na 11 hata 12. Bihanurirwa Duma hariho uhamagara Abisirayeli ati wa murinzi we ijoro rigeze wa murinzi we ijoro rigeze umurinzi aramusubiza ati ugiye gucya kandi bwongere bwiye nimushaka kubaza mubaze nimuhindukire muze turaba twicaye muri data kuvuka yo muri sengesho kuvuka tabaza wao wera usemana ya mani dukunda mana y'ababazi turagushimye turaguhimbaye uburyo tugushimira kugira neza ukabanye natwe mu ijoro ryose kuko twatweze kumwisegeze nta migazi ibitekerezo twaba dufite uburyo igicu cy'umwijima none data watwibukije amahoro wakoze izina ryawe ry'Imana. None data tugeze imbere y'ubwiza bwawe, ijambo ryawe risomewe mu matwi yacu, kandi data waravuze ati uvuga n'abumva bose basangire Mwayimana, kuko wavuze ati harahirwa usoma kandi harahirwa usomerwa. Iri jambo ryawe Nyagasani Mwayimana risomewe mu matwi yacu, udukure mu byo kurya byacu by'uyu munsi. Ntusiga umugaragu wawe natwe usigire kumva. Mwayimana dukure kuri zino ntebe, udukure Nyagasani Mwayimana mu kirere cy'umubiri, utujyane mu kirere cy'umwuka. Mwayimana turi mu mubiri ntitwabasha kumva iby'umwuka bw'amatorero. Turakwinginze kugira ngo uze wowe ubwawe wibere ku murimo, usige umugaragu wawe umukozi kara ku munwa, natwe usigire kumva ko tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nahimbazwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugiye kwigira hamwe ijambo rivuga ngo dufite Imana ifite ubuntu n'imbabazi. Nataka kujifunza pamoja, neno nasema tuna Mungu anaye rehema na wema. Dufite Imana ifite ubuntu na Mungu anaye wema na rehema. Biblia inatubwira neza ati, Biblia inatuambia vizuri eti ibihanurirwa Iduma inayofunua Duma. Ariko mpamagara Siyoni Isirayeli ati Sayuni akiwa Israeli wa murinzi we ijoro rigeze. Murinzi au mchungaji usiku unafika wapi? Wa murinzi we ijoro rigeze. Mchungaji usiku unafika wapi? Nawe arasubiza ati mchungaji naye anasema ati mugiye gucya wongere kwire tena wingie wo kubaza wakuuliza nabaze aulize. Bishatse kuvuga iki? Nataka kusema nini? Tugende gake, twende kidogo, tubyumve, tusikilize, dutege amatwi, masikio, dusobanukirwe. Elewe. Bishatse kuvuga iki? Nataka kusema nini? Buri umwe wese ahawe yote anapewa wakati. Umurinzi arasubije ati, murinzi anajibu eti ugiye gucya, unataka kucha, ngongere bwire, wingie, uwo kubaza, wakuuliza, nabaze. aulize. Mwene data mushiki wawe, ndugu na dada yangu, uhawe umwanya n'igihe kugira ngo ubaze, wisuze mu mutima wawe, chunguza ndani ya moyo wako, ugire icyo ubaza. Umwanya kubaza n'uyu, ahubwo murinzi we arasubije ati, ugiye gucya, ngongere bwire, uwo kubaza nabaze. Izina ry'Uwiteka ryabwitubwira. Bene data, dushimiye Imana y'ubuntu, agakiza twahawe kari gafite ibangirane.
niba kari gafite abisirayeli kugira amahirwe natwe imirasire iraturasi kabisa, nuri katuangazia agakiza kaba katugejeho mu gihe cya nimugoroba, ariko mbabwira ngo ntabwo ariko biri buhore, ntabwo biri bukomeze kubaho, izuba rigiye kongera kureba, nyamara nirenga itaenda icyo uraba wamaze kubaza n'ikihe nirarenga bimeze bite, kuko murinzi yabajijwe ikibazo. Murinzi we ijoro rigeze he? Umurinzi nawe arasubiza ati mugiye gucya bwongera bwira, ariko wo kubaza nagira ute aulize mwana wanjye muda wangu ni huu, mushiki wanjye dada yangu ni kuko Biblia kutubwira ngo Biblia tabeti burya birasaba ngo inaomba umwami wacu umwami wacu tumushake bishoboka wote bikiwe inawezekana apatikane. Ufite ikibazo kama uko na swali anakibaza, anakiuliza. Ufite ingorane nazimubwire, ufite ibyatumva nabimubwira muhanga amaso. Umwanya wawe wakubaza wakati wako ni huyu mwana data mushitsi washutuka, umwanya wawe huyu mureza kumuvuga ati mugiye guca tongera bwire wakubaza yote nabaze aulize izina ryawe witekera kwitwahiro mwene data umwanya wawe n'uyu wako ni huyu. Dusomere Yesaya 55, tusomee Yesaya 35 twihute, ariko tukora amagambo ngo dufite Imana ifite imbabazi. Kwa maneno nasema tuna Mungu wa wema na rehema. Havuze kuki frere? Nasema je ndugu, dore uzahamagara ishyanga utazi kandi n'iryari ritakuzi. 55:6 mstari wa 6. Ushake Uwiteka bigishoboka kubonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo mwibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Amen. Seigneur numkivugiye. Mungu ndiye anasema. Yesu ati Seigneur. Ni neno Bwana anasema. Ni mushaki Uwiteka bigishoboka. Tafuteni Bwana bikozekana kupatikana. Na agaheburuke tuhawe. Wakati kumbe tunapewa. Aravuga ati ni mushaki Uwiteka bigishoboka. Babamwa apatikanaye. Aligiye umushaki muhure. Na wakati mtafuta na hatampata. Mwisho munzagiye. Ndio wakati jana. Gusana urubanga rwitaba. Shora gusoka amasaha. Naweza kutoka na zaidi. Igari janje ni umunsi. Siga yako ni leo. Mwana data mkuu. Ndugu. Ndakigi. Nakusihi. Ushaki Uwiteka bigishoboka. Tafuteni Bwana bikozekana apatikanaye. Mungu anapasa. Maabudu. Anapasa kile. Maabudu akimeli karibu. Anasikura mwambaza ariko abasikura muri kwa maabudu anashafika ndani ya oya atanyenyekea. Uwambaza Uwiteka mwambaza agifite ibara. Ana maabudu akingana nguvu. Ni mushaki Uwiteka bigishoboka. Ni Bwana bikozekana apatikanaye. Ni mwambaza akiri bugufi. Maabudu akingari karibu. Kandi umunyabyaha areke ingeso ze. Dhambi acha tabia zake. Kuko Uwiteka burya ni mbabazi. Kwa Bwana Mungu ni mwenye rehema. Izira cy'Uwiteka ari yakicyubahiro. Bwana Mungu ni mwenye ushaka umwami wacu burya. Tafuta Bwana wetu sana. Ntabwo ari muzagire. Ahubwo ni umunsi. Bali ni leo. Kuko Biblia kuvuga ngo nimumvishwe ry'Uwiteka. Sikia sauti ya Bwana. Mwinangira imitima. Usifanye moyo mgumu. Burya umunsi wacu ni uyu. Siku yetu leo. Oya mpaka leo. Oya sejo wundi. Ahubwo neba sa Uwiteka tuhamagariyeho. Izira cy'Uwiteka ryakicyubahiro. Ushaka umwami wawe. Agahekawe. Isara yawe. Umunota wawe. Nayo sa wicaye. Ari igihe. Utasabuza mu kuboko. Ari igihe. Utasabuza mu kanwa. Ari igihe. Utasabuza kuvuga. Ari igihe. Amapia waliziba. Ari igihe. Amasika watakurabe. Masata angalia. Babishu. Ebi tuweza ni byinshi. Tuweza ni byinshi. Bishobora kukudogera amaso ni byinshi.
bishobora kuguca amaguru Bitakwenda miguu ni mengi. bishobora kuguca amaboko n'ibindi umwanya wawe Wakati wako leo. dushaka guteka Tafute Bwana. tuva mu bigabyo tuva mu mikino tuva mu byo twibwira tuva mu byo tubarikira umwanya wacu ni isaha niba ushaka kubiteka bigishoboka umwambaza n'amwambaza akiri Amafuta kari karibu. Nawaambia ukweli. guhera mu kwezi kwa mbere Tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa saba imishinga twaciye najua kabisa mipango tulipita. hanini turimo Na tunaendelea tuko ariko ejo na n'ubu uzi ibizaba kesho ujue vile itakuwa. nindi uzi biri mu saa moja Hata tu leta kwa saa moja. nindi uzi Ni nani anajua? reka babwize ukuri Acha niwaambie ukweli. umuzee wacu twaherekeje ubundi Mzee wetu Nitwara tukumwa mwaterani. tulikuwa pamoja ndani mkutano. twari kuba tuva muzee nike Mzee anaenda. nindi uzi bagate Nani anajua siri yake? umwambaza na mwambaza Maabudu sasa. mbabwije ukuri Nawaambia ukweli. ushaka kugira ngo yiyese umwanya wawe n'uyu Muda wako ni huu. niba ushaka gusohoka ubitiraniye umutima wawe n'imana yawe Bishe ndani ya moyo wako na Mungu. ibiri hanze ntabwo tuzi Niko hichi hatujui. aho ibyo tuzi ntabwo turi aya masaha kuko imana duhaye igihe niba ushaka ibiteka bigishoboka umwambaza rata namwambaze akinitegereza kuko ari igihe umushake Kuna wakati unamtafuta na utamkosa. izina ry'Uwiteka rihabwa Bila Bwana Mungu lipewe sifa. reka mbabwize ukuri Acha niambie ukweli. uriya mugabo yo Ule mwanaume Yona yari yahawe misiyo alipewa kazi yo gutuma ngo agere Ninawi. ya kutuma ni kwenda Ninawi. Yona amaze kubwirwa Senyeri Alishaambiwa na Mungu. aramubwira ati Yona we Akamwambia Yona, ndakwinginze nakusihi genda uje Ninawi. nenda Ninawi. Yona abyumvira mu mutima Yona anasikia ndani ya moyo ariko arabisuzugura lakini anavizalau. abisuzuguye Akivizalau aravuga ati anasema hapana. reka nihugire Acha nikimbilie nigire itarushije niende Tarsis. abaramanutse gatoya Kidogo hari ku ijisho ry'Imana irareba we kicho ya Mungu naangalia. abaramanutse ntiyamenye ibyo agiye kubitira kunyuramo hariya wa mugabo Kama ni yule mwanaume. aba yibagiwe ibintu bitandatu bandikoze abaramanutse aragiye abageze aho bita Yopa ageze Yopa nawe ashaka ihoro n'ukabati ko kurishaka nawe agiye kwishura rega akura ariko byaranze yewe nicare yewe Yona ntiyamenya ikiramucamo Senyeri wa yindi abafashe ihoro ababyishuye amaze kubyishura abayigiye mupatiri haragiye abaragiye uragiye yamaze kureba Naenda mtazama. yewe mwana Niko pale. aho nagabuze nihogeze Bwana Afrika. afata Imana wari Licha la Mungu unaweza kimbia wapi? nushaka ukarya ukora Bwana fanya kufanya. uhishe sherari uhishe adigasi uhishe atitiwe ibyo ukora kugakorera kwawe Senyeri arimo kwitegereza Bwana mtazama. ajya kwisha ku rwanda Anaenda kukutia hadharani. arabishyira mu Bwana anatia hadharani. Heshima Mungu. Hata changana mtu mwingine. Senyeri Mungu. ari igihe yitwaniye Kuna wakati tunajigombania. yotananiye wakatwana akamanuka agikora umurimo babwisha ukuri Ndio kweli. ntabwo Senyeri yatuma umurimo wawe Kazi yake inazarauliwa. Amen. none ahageze Anafika arabyotse rero tangira umurimo aho utagira umutima mubi anaanza na moyo mbaya. atagira umutima mubi Kama mtumbo mtaangamia. murapfa Kama mtakufa. abashatse bati yawe ntabwo umwanya wo kubaza ya muntu w'Imana wagaza twagira cyo kubaza abandi ariko basoma turabimenya baravuze ati rero Wanasema ati acha niwaambie. nta rwenya rurimo Hakuna mchezo hapa. nta rwenya rurimo Hakuna mchezo. nubwo yanze ko tubaza Mbona kataa tumuulize? ariko arijwi riko kavuga ati turapfa Kufa takufa. none ibanga ryo kuzaniriza Kuokoka ni gani? reka rero mbabwire Acha niwaambie, reka twirize ubusa acha tushinde bure. twirize ubusa Acha tukeshe. twirize ubusa Keshe. sinibyo
ukeshe. Noneho Uwiteka Imana yatwumviye. Safari Mungu anaweza Beje ndabaniye. Nabwiza no kumwami nyir'icubahiro. Uzaba kuri hari. unajua habari iko. Byakomeye. Hari amakuru yageze muri iki gihugu cyawe. Habari ya nchi yako. None byageze bite? Kwaje? Nuko tutihara turapfa. Kama tutumu. Mama tiya. Mfalme TV. Noneho mwese. Sasa yote. Nyir'icubahiro nawe Mwenye heshima naye agiye kwifuza. anaenda kukesha. Bagiye kwambara anaenda kuvaa dunia. Leta mapro. Tuambie ati Uwiteka n'umutunzi. Bwana Mungu ni mfuko wa rehema nyingi. Uwiteka n'umutunzi. Bwana Mungu ni mwingi wa rehema. Batangiye kwambaza. Batangiye gusanga. Imana yumva amajwi yawe. Mungu tusaidie. Imana yumva. Mungu anasikia. Yumva kutakamba kwao. Anasikia kuomboleza kwao. Watu sabirata ndiona. Tusomee kitabu cha Yona. Igihe cya kane twumve. Bigenze bite Yona? Karaje babariwe. None bigenze bite? Dusomere frere John. Igice cya kane ugeze kuri uwo murongo ushaka kurangiza. Navuze biki? Nasema je? Yego. Ili ibice bine icyo gitabo cya Yona. ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara asega Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu? Nicyo cyatumye nshoka nkungira itarushishi, kuko namenye ko ari Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka ndakwinginze, unyice kuko gupfa bindutiye kubaho. None Uwiteka munyice kuko ngira imbabazi abina nawe. Komeza. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye, ubwo ukoze neza? Nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba mu gicucu. Komeza. Ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yarari, ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona aranezererwa cyane. Ubuhagaze aho bwawe. tunasomea hapa. Urongera gusoma uhatinde cyane. Tunataka kusoma hapa chini sana. Hata senyera. Ariko njye narinzi ko Nilikuwa najua ugira umuntu n'imbabazi Mungu mwingi wa atinda rehema kurakara. nyingi. Gira neza kwa ni byinshi. Kufanya wema kwako ni Ariko narinzi ibyawe. najua yako. Natwe babwira ngo ufite umutunzi n'imbabazi. Mwingi wa rehema. Sira n'ibitagira bw'icyubahiro. Kila Mungu ni pote. Ariko Yona akomeza kurakara. Kubera ko atari mwavuze mu kifuzo. Wasema wanasema je? Bukeye bwaho Imana itegeka inanda iry'urwo ruyuzi, bucya rwarabye. Aho hagararaho Somea pale. nuko Yona arata. Sasa Yona Uwiteka kuko umutunzi w'imbabazi. Yona yari yicaye. Izuba ryamugezeho. Ako kandi Uwiteka ameze umunsi. Ajya kubona abantu mu gicucu. Arishima aranezerwa. Yumva aranezerewe. Nyuma yaho akabona kureba ko ntagira umutima we. Ababajwe n'iby'Imana yakoze. Hari yuzuye yabageje. Inyange biragiye. Ibiraruriye. Nabwo rurarumye. Byagenze bitahari. Uriya murongo ukurikiyeho. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba, izuba ryica Yona umutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa. Aravuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, koze neza ubwo urakajwe n'uko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, koze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze nijoro rimwe ku rundi rukundo. Njyewe se sinari nkwiriye kubabazwa n'ini ni wowe uwo murwa
umurwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga batazi gutandukanya ibyo bimoso, hakabamo n'amatungo menshi. Mwana kumusha kweli. Mwene data kuri. Wadogo wapendwa, Urarakara. unakasirika. Kizerya. Ufike siku Uhivumbura. Ugezeye. Uribabuza se. Uriyongeraho metero. Urahangara. Uhangara n'uguhangara n'ukuremye. N'uwakumbye mu nzu uhangara. Unapatina pipi. Nikamera nabo nifite isabu. Niko na haya. Wapfuye. Fariki. Nupfa turabaza. Ikufu utazurisha nani? Muwawe waza nuwe. Wenyewe utazurisha ni wewe. Unapata pipi. Nasikia nani kufia? Usajya gupfa. Najombea Kubera ibyo nababazwa n'abantu bawe. watu wangu. Reka babwire ngo Uwiteka n'umutunzi Bwana w'Imana. Mungu mwingi wa leo. Ifina kubiteka yakwicura. Na Bwana Mungu rwose. Nicyo nabingira ngira ngo abashiki bawe bene data. Nushaka Uwiteka Tafuta Bwana akiwezekana Wao mwambaza kamwambaza kiri bugufi. Bana ati bari gusha Shalom.